Dumela, welcome back. Today we'll be learning vocabulary of things you can find in your home. I hope you enjoy. Tafole, tafole, table. Ke na le tafole e tala. Ke na le tafole e tala. I have a blue table. Setilo, setilo, chair. Ke na le setilo se se manobonobo. Ke na le setilo se se manobonobo. I have a comfortable chair. Kopi, kopi. Cup. Kopi ya me e kae? Kopi ya me e kae? Where is my cup? Lebone, lebone. Lamp. Thuba lebone, thuba lebone. Turn on the lamp. Se se latelang ke ntlo ya boroko. Ntlo ya boroko. Next is the bedroom. Bolao, bolao. Bed. Ke ntse ko godimo ga bolao jang. Ke ntse ko godimo ga bolao jang. I'm sitting on my bed. Mosamo, Mosamo. Pillow. Ke na le mosamo o le mongwe fela. Ke na le mosamo o le mongwe fela. I have one pillow. Kobo, kobo. Blanket. Ke na le kobo e tala. Ke na le kobo e tala. I have a green blanket. Seipone, seipone. Mirror. Ke na le seipone se se tona. Ke na le seipone se se tona. I have a big mirror. Jaanong re mo ntlong ya boapeelo. Re mo ntlong ya boapeelo. Now we are in the kitchen. Mongwe le mongwe o rata ntlo ya boapeelo. Everybody loves the kitchen. Dijo, dijo. Food. Re rata dijo. Re rata dijo. We love food. Metsi, metsi. Water. Ke kopa metsi a a nowang. Ke kopa metsi a a nowang. Can I please have drinking water? I'm glad you have made it to the end of this class. Please like and subscribe for more videos. Go fitlhela re kopana gape mo nako e tlang. Go siame. Sala sentle. Don't forget to subscribe and like and comment. Bye.